Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still Oppo Taylor DJ. So today we are back with another album review. Spethe album amaskandi Ntsha umzukulu. Mfana wale kwaceza olundi. So umzukulu keep album Ntsha nje iphume nje namhlanje. Ngenza i-review namhlanje ngenza kuLesihlanu. Umhla 17 October 2025. So umzukulu keep album ibizwa ngithi into zami. So nje ngifuna ukuhighlighta lezi ngoma ezimbalwa engizile because album iseyintsha. Sashise ikhothi iphuma namhlanje and ama numbers ngiyayibona iyaperforma ku YouTube Music laphana ingoma ezinye sezi already iphume namhlanje but ze above 100k, so I think iyaphusha. I think kuzoba easy ukuthi ingoma eningi zi reach a million because ama numbers ayahamba kumzukulu samazi ngama numbers akadlali ingoma zakhe eningi nje ziyalasta because last year ubekhipha album ibizwa ngeHealing. Now ingoma zakhe eningi sezi already sezi above 1 million views laphana ku YouTube Music. Masibheka laphana ku YouTube Music. Ngifuna nothi ngize ngibale mhlawumbe ku Spotify, but ke bengifuna sithi nje ukubheka le album so Speaker Now because ngizwile and I think iyaqala ukuthi umzukulu ebe album enengoma eningi kanje because sithi ngaqala catch up again because mina nga catch up le album yakhe le I think ayiphume ngo2019 or 2020 lapho nje lethi ethi mabili amaxoki, so yona engenazi ingoma eningi ngalena inengoma ethanda ubaningi u17 ke igama le album besengishilo ithi into zami lapha. Yeah, so ikhona ingoma oqala laphana okuyiyona ke album le ethiwe ngayo ke laphana inzima kakhulu laphana, so umsizo ubukhombise kakhulu laphana because umzukulu udume ngengoma eningi ingoma zothando, but mawuthulalela la ngoma yami uthi no umzukulu noma sekuthiwa no ingoma zomsizo laphana uyafika nakhona. So yenye ingoma nje leyo ethanda uba strong kakhulu mawulalela album le. I think abantu abaningi bazoyithokozela futhi ngithema ukuthi ngiyabheka ama numbers ngathi ithanda ukuhamba phambili kunezinye ingoma, so I think abantu abaningi bayireceive kahle ke, but ikhona ingoma kuyi personal favorite time engizwe laphana nje ingoma romantic nyana nayo uthanda Firefighter laphana if isarisho omunye umjida engakazi ngizwe ngayo before ubize ngoshisa amabhodo. I think umemile simnezi attention insophi ingoma yakhe, insophi ivoice yakhe like I think une future kumaskandi, so umzukulu udume ukuthi ephinde ebonise amajida la singawazi la kumaskandi efike, so I think omunye umuntu akamshayinisile lo ushisa amabhodwe ulimakhe lelo gama. I think omunye umuntu esazombona izinto enkulu because une talent kakhulu. So yenye ingoma engizulele ngithandile, then bese kuba khona ingoma ebalisayo laphana I don't give a damn laphana. So le ngoma ibhalele umuntu oyindoda laphana ohlumeza umfazi wakhe laphana ukuthi umbono wakhe awusaziwe laphana ekhaya ngoba ngathi amasenti amshaya ubhuti lo. So leyo ngoma nje lo usho ukuthi amazi asho unkosikazi le uthi I don't give a damn noma sebathe yakhala indoda inyembe zawo azwakale nokhala wakhe akuzwakala laphana because unkosikazi uthi I don't give a damn kuyona yonke into eshiwo. So kukhulwa noma into kanjani, so into ejole ukwenzakala mhlawumbe umuntu bekade eshadile esebenza mhlawumbe kwaphela umsebenzi yabo lesune engasawazi ukuprovide kuvamise ukwenza kanjalo. So I think umzukulu nje leyo ngoma le izoyibhala izofika ithola indawo kubantu abaningi especially abawobaba abashadile abanemndeni abahlukumezekile emndenini aba. I think leyo ngoma babhaleleke, so leyo ngoma le I think izoyithola indawo enhlizweni yabo. Ikhona enye ingoma futhi nayo nomtsizwanyana engiyithandile because izinsizwa ngempela zinama case serious, izinsizwa zivika ama case serious zihamba inkantolo laphana. So khona ingoma ethi ngizothatha ummeli laphana ushada lo mfana kaThokozani Langa laphana uNjabulo Langa ke noGodide. So leyo ngoma leyo ithi ngizothatha ummeli ngoba iqale ngibhena ngathi libi kakhulu. So I think leyo ngoma leyo izohlala kakhulu einsizweni because nayo ithanda uba personal linyana, ziningi insizwa ayibhekene no life, insizwa ebhekene nama case, so kulamula bona abameli. So nje leyo ngoma mhlawumbe abantu abaningi abamajida I think bazorelate kuyona because into zakhona emhlabeni. But khona enye ingoma engithandile ibizwa uMakhumalo ihamba noJumbo laphana. Ingoma nje thanda uba nosizi naye yabalisa ke laphana. uJumbo ke nje ufika eda le voice yakhe gospel laphana. Ingoma wayenza yathi ukujula kakhulu, ingoma nje nesigqi kakhulu. I think abantu abaningi abangasena babazali bazorelate kuyona kakhulu, nabo banabo abazali mhlawumbe abazali abasamwe labaphanta khona baslisha mhlawumbe izinto ahlangana, but umzali wenza yonke into yenziwe so that abantwana bezolala bedlila. I think isona ke yona ingoma into ezama ukukhuluma ngayo lapha. Yenye ingoma emnandi kakhulu wena engizizwile nje, ziningi ingoma ezimnandi but ngizohighlight lezi ezimbalo ngoba ngeke ngikwazi ukuqeda zonke ngenxa yesikhathi nami. But ikhona ingoma endalentokazi ajule ukuyifeature umzukulu ubiza ngolondeka, I think wakashangasi. So khona ethi kwenzakalani lapho, ukuthi kwenzakalani emjolweni wethu mhlawumbe sesahlukana manje, isekhona lento eyodwa
okhuluma ngothando lethu mhlawumbe ayisekho lento right nje sengathi mina yonke into esasiyenza yabo engekho right. So I think enye ingoma ke leyo abantu abaningi abazorelisa kuyona because mase kuphela umjolo ziyakhala wonke umuntu nje okuthiwa ubani wayeyinja so awubesababikho ama-highlight izinto ezinhle ezazenzakala emjolweni. So umzukulu uyabuza nje kwenzakalani lapho-ke. So ulondeka uyaphendula nalo esayidini labantu besifazane. So enye ingoma I think izohlala enhliziyweni zabantu because umjolo usanganisa sibaningi. So nje leyo ngoma leyo I think nayo abantu abaningi bazo-enjoya. Khona nenye ingoma-ke engiyithandile ephethele umjida lo osayinwe laphana uBig Zulu kwinkabi record uSiyantuli. So ngelinye ilanga igama lengoma leso ukuthi ngelinye ilanga uyohamba engabuyi-ke lapho. So I think umjida nje ususesithandweni oluthokozikhinyana but ulokuyabekezela but uyasho ukuthi ngelinye ilanga hayi uyohamba engavalelisanga kuyovele ehambe engabuyi because indlela akaphatheke ngayo akahleli kahle. So nje umuntu ohleli ngesinqe esisodwa emjolweni. So naye enye yengoma nayo ezinohlonze. So i-album inama-features abantu abathanda uba nama-numbers. I think izoperforma better than i-healing leya last year but mhlawumbe mangathiwa ngiyawacompare even though ngingafuna ukucompare but mangingacompare i-healing nale I think because le iseyintsha anganika isikhathi nawo but I think i-healing mina ise-personal la enhliziyweni yami yafika yayithola indawo le enhliziyweni mhlawumbe nami ngoba ngangisho lo mgomo wami but lena I don't think iyafika kwi-level kwaleya i-healing but inengoma eningi lena and I think inama-features amaningi. So ngenzeka lena ithi izoba more appealing than i-healing but mina mangathiwa nje compare kule two angifuni ukukhuluma ngala madala because nawo maningi amnandi like ijuba enye album kaMzulu outstanding but I think i-healing mina isahlele enhliziyweni yami but nayo la it is a good album. Umzukulu nje typical mzukulu kunengoma eningi zothando bese ziba khona lezo ngoma-ke lezo-ke ezomsizwanyana. Khona enye ingoma ayenzile abantu baseLundi laphana nayo enye ingoma nayo emnandi kakhulu inenkosi laphana kuyahaka yonke into nje ihlangene like inesiqi like kuyazwa ukuthi nomjida lo usene-experience amaskandi. So as we speak now I think singamgaya u-9 out of 10 i-album yakhe Intswempu. I-production ihlangene nje like even i-production album like there is one song like abathathe isampuli yale ngoma kaBrandy ikhame little bit closer naye bayithatha bayenza umaskandi bayifuse yabo nje uyezwa ukuthi umzukulu like lento abayenza sebeneshow namajita akhe usayi-understand i-position akakuyona ukuthi no abantu bamthanda amenza kanje. So I think i-album yakhe nje powerful kakhulu ngithandile mina. So I think ngizoyibamba nje lapho ungaze ngikhulume kakhulu nami ngize ngiphelelwe amathe nami. So sekhona ku-Facebook sispeaker now, sikhona ku-Twitter @sispeaker now, Instagram sispeaker now, sikhona na ku-TikTok sispeaker now. We out.